Hak handai tarik ulu bear araja arpulai ke office jong ke hima belim kala pelong ke program ban ai sanat yus im bapura jong ke hima belim upa im aina manik im ya kini ke jing ai sanat lale hadin blade ban pelong ke election jits im kabla long hak arpunyu tarik urim phak araja arpulai hak ni ke si lawan ban pins kem ban ai sanat do si em ke KGDC uba titas W Khan ringkar ke jedan lang uba jewar em ilaka bat kwe de ki em jong ke KGDC Yang kapor na IT yang ka sana hai paim aina manik sim jong kamen hima melim kumba ke district council kala menjur bakang sim jong ka hima melim kumta ke executive committee Kasihir Autonomous District Council katpun ke section 4 jong ke Kasihir Autonomous District Appointment and Succession of SIM, Deputy SIM, Electors and Rambashnom of Menlim Steamship Act 2007 Kumpalapan Baha Hadu Menta Kala Sobha Batung Yupi Kumusi Mapura Jom Kahima Menlim Kat Kum Kikendon Rum Beliko Hinsdam No Ya Kajing Trikam Bakajing Long SIM Jompi Kanek serta lem dalam weno ipi nak kam nak benta kanu kecing lek palat jopi ni nak kinu kidau kibabiak pinhap aku kecing penyat Kasihir Autonomous District Council nadong syadong bat pidai ban komu yaki hukum baru kibabi nak executive committee ni naunu officer jongka yau bala aibor nak benta beta babhinwan jingmut ni jingbit na ki han kinu kikam hisyam jing Kumalaju keran haki puan kibalale tu puan badang long siem tu kinyi jonga pin kenmau ya kapua barang simti menteri kaluki tak kapua hakum gani kapua ngiyo i menteri bakna tam tharai haki singi kipua di bandangwan ngi soyo yo siem badang kena tam te gani singi kanong ru singi sa jikan ma pateng la pateng nginya tre rengkat bapi habadon kanu kakia kasyam ngemdei banyak tau ngemdei banyak wa ngemdei banyak peni lenti ya kai lenti ke bawah hatam baru penginya tre rengkat ke district council menem ya ilai men habadon kanu jinge ngen hape dan lang benta iwe kakam apo kahima melim daki bun senam tolong kebayaan dekat kendrum ngimla pandan ni bila donru kijingja iba slosi donru kijingja iba penjak burung iba penhiar kerdan ya ke burung jom gani ke lima tenata kadau nakaliang jumi ke executive committee nadu kasni ke bangi syimti ya ni kau banyalam po district council kathong ke jumi kalong ba kumno bagi penyat LP yang lima. Ibadon apa pun usang jom ke district council ke jom. Nama apa? Kipai tak. Teng bila du ya ke jinsania hangi ke district council. Nama apa? Teng namla kam dak thoi kani. Bangila pelong kun jagai. Bangila pelong kamkai, ina pelong ina penhiar kerdan, ya kenika ikhtiar, ya kenika bol, kebangi yo lembah keriki senja jom keri India. Ya kebahadu mentah, lembah kecing yo kecuni ya kesik schedule, bahadu mentah nidang itu, ya kebor jom kihima, kiklir nong senja. Irambas nong isorda hagani gari kejungi baladam de lengba gani gari ki sensyar ka bangingiyo terpa ngatharai kata gani ke ikhtiar gani gari ki gedustul ka bangila yo kelara pandu pandam tiga jindon jo ke district council barabua kalong ban penne pensa padang penklain yang kini kesensyar kadar kabangi ukun kasih karang itu